hvala vam što ste večeras ovde. Dozvolite mi da vas u ime Austrijsko-srpskog kulturnog društva Vilhelmina Mina Karadžić najsrdačnije pozdravim i zahvalim vam se što ste izdvojili vaše dragoceno vreme da večeras, kada je subota, dođete ovde i čujete nekoliko važnih, možda i poučnih informacija iz knjige Tragovi bečkih Srba. To je monografija koja je nastala nedavno i izašla u izdanju Prometeja, izdavačke kuće, koja je proglašena jednom od najboljih. Ali pre toga ja bih želela posebno da pozdravim našu konzulku Milicu Topalović, koja je večeras ovde. Hvala vam što ste došli, kao i Suzanu Carović, takođe savjetnicu na našem konzulatu Republike Srbije u Beču, koji naravno posebno mesto zauzima u knjizi. Ja ću uzeti ovde da ne bi remetila mi, jer na samom početku knjige prva destinacija koju predlažemo da se obiđe i govorimo o njoj, naravno posle uvoda, je svakako naša ambasada. Imamo tu sa vašeg sajta i sliku. Znamo da se sada nalazi u 3. bečkom okrugu u Olzelgasse, a konzulat Republike Srbije u Gudrunstrasse u 6. bečkom okrugu. Takođe, na samom početku knjige govorimo i o tome gde su i druge važne institucije, ali ono što je važno jeste da su diplomatski odnosi sa Austrijom uspostavljeni još 1836. godine, dakle u 19. veku, kada je knjaz Miloš Obrenović primio prvog carskog konzula. I prvi diplomatski predstavnik države Srbije, o čemu govorimo i u knjizi, bio je Kosta Cukić, i to od 1874. do 1878. a potom i kao srpski poslanik do 1879. Znači, ta diplomatska linija potiče još iz 19. veka. Danas je u Beču srpski ambasador, njegova ekscelencija Marko Blagojević. I mi tu imamo takođe i zajedničku fotografiju. Ovde imamo jednu sliku iz konzulata, pošto nam je naša ambasada i konzulat su nam zaista širom otvorili vrata za sve ono što radimo, jer smatram da je pitanje očuvanja srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta nešto što je najvažnije za svakog čoveka koji živi van Srbije, a i u samoj matici. Tako da smo imali izložbu posvećenu Vilhelmini Mini Karadžić, zatim otvorili smo izložbu i o Milici Stojadinović Srpkinji. Upravo konzulka Milica je tada govorila o delu te velike Srpkinje, koja je zaista takođe bila u Beču i ostavila veliki trag. Izložba je zatim preneta i bila je otvorena u Srpskom kulturnom centru u Sremskim Karlovcima. Mi smo zajedno sa ambasadom Republike Srbije ove godine obeležili 200 godina od rođenja Branka Radičevića. Nalazimo se i ovde u zajednici srpskih klubova, u čije ime vas takođe pozdravljam, gde imamo i klub koji nosi ime tog našeg velikog pesnika koji je živeo i radio, stvarao u Beču, objavio svoje pesme i zaista je na jedan dostojanstven način taj jubilej obeležen. I ja koristim ovu priliku da se zahvalim i konzulki lično, koja je dala veliki doprinos u tome, i naravno njegovoj ekscelenciji, koji je uložio izuzetne napore i napravili smo taj veličanstven skup, a u gostima su nam bili predstavnici Karlovačke opštine, šef kabineta i direktorka koja je nadležna načelnica za kulturne delatnosti u Sremskim Karlovcima i profesorka Karlovačke gimnazije, doktor Ratkov Jelena Kočkar, sa
sa svojim pozorištem Kozačinski. Zaista je jedan divan skup i po mnogima, s obzirom da smo mi to zaista medijski jako dobro propratili, ambasada na Twitteru i naše društvo na svim mogućim mrežama, smatram da je to, naravno, posle obeležavanja u Srbiji, jedan od najznačajnijih skupova u našem milionskom srpskom rasijanju. To nije moje mišljenje, to je mišljenje ljudi iz Ministarstva kulture, Ministarstva spoljnih poslova i uopšte medija i svih onih koji se bave temom opstanka srpskog nacionalnog bića u rasijanju. Jer ako ne mislimo o svojoj prošlosti i ako se ne sjećamo velikana iz te naše slavne istorije, ne možemo da gledamo ni u budućnost. Osim toga, tu imamo i misiju OEBS-a, zgradu, imamo adresu. Mi večeras ispred misije imamo gospođu Bojanu Šećerov, koju večeras posebno pozdravljam i koristim ovu priliku s obzirom da Bojana nije bila sprečena na obeležavanju 200 godina od rođenja Branka Radičevića. Koristim ovu priliku da Biljani sada uručim zahvalnicu za podršku u radu društva, jer mi ove godine slavimo 5 godina postojanja. Pa hvala vam mnogo što postojite, što ste tu, što nas podržavate i što ste stalno uz nas. To nam mnogo znači. Hvala što imamo koga da podržavamo. Hvala vam. Naravno, naše društvo nosi naziv Austrijsko-srpsko kulturno društvo Vilhelmina Mina Karadžić, jer znamo da je Mina bila pola Srpkinja, pola Austrijanka i da je Vuk živeo pola veka u Kosmopolitskom Beču, bio oženjen Austrijankom. Naravno, tu napravio najveća svoja dela, najznačajnija objavio srpski rečnik, preveo, odnosno objavljen je Novi Zavet, na neki način uspostavio našu pismenost, ćirilicu i sve ono što je značajno za naše srpsko nacionalno biće. Sve ljude koje je okupljao je u svojoj kući, živeo je u trećem decirku, nažalost morao je stalno da se seli jer nije bilo finansijskih sredstava, tako da je Vuk dobio i svoju bistu u trećem Bečkom okrugu još 1989. godine. To je bio poklon grada Beograda, gradu Beču. Tadašnji gradonačelnik Aleksandar Kokočević je bio na prijemu, kao i bečki gradonačelnik Helmut Zilk. Iz tog razloga smo i ispred društva pokrenuli inicijativu i postavili spomen ploču Mini Karadžić na zgradi Razumovski gasi 22, gde je i Vukova bista, tako da su ćerka i otac ponovo zajedno. U ovoj knjizi se nalaze i spomen ploča i bista, a ova slika, naslovnica, je upravo sa tog događaja. Stavili smo je na naslovnu stranu, tada su spomen ploču svečano otvorili njegova ekscelencija, ambasador dr. Nebojša Rodić i episkop austrijsko-švajcarski, tadašnji episkop Andrej. Sa nama su tada bili i moji dragi prijatelji i veliki rodoljubi i poznavaoci svih prilika i u crkvi i u srpskom društvu, gospođa Nada i Milo Nikolić, koji su večeras isto ovde sa nama, pa hvala što ste došli i što podržavate sve ovo što naše društvo radi. Kad sam pomenula Austrijsko-srpsko kulturno društvo, naša velika obaveza je da se mi predstavimo i našim domaćinima onako kako dolikuje u pravom smislu te reči, jer su naše kulturne veze izuzetno isprepletane i prosto ostavili smo veliki trag u austrijskoj kulturi, a austrijska država nam je dozvolila i omogućila da tu svoju pismenost, kreativnost i sve ono što nas oblikuje kao narod uspemo da realizujemo. Zato bih se ovom prilikom posebno zahvalila gospođi Dragani Bergs, koja dolazi ispred austrijske vlade, odnosno premijera Nehamera, koji je zajedno sa njegovom partijom ove godine
uspeo, nadam se do kraja, da napravi koaliciju i da ponovo vodi Austriju u narednom periodu. Dragana je našeg porekla, tu je da stvara mostove prijateljstva između dva naroda, a i to je cilj našeg društva, pa bi zamolila Draganu da dođe i da primi ovu zakonu. Zoli, evo, ako želiš, možeš nešto da kažeš. Velika mi je čast upoznam gospođu profesorku i drago mi sam povezala sa vama. Moj put je tek krenuo u upoznavanje našeg srpskog društva. Ja sam dosta dugo ovde, ali tu priliku nisam imala, to mogu da zahvalim Svetlani. Ona me je uputila u sve ovo. Hvala Svetlana. Pozdravljam i sve druge koji su večeras prisutni, posebno Miru Tomas, koja je predsjednica Bečkih poeta i koja svakog vikenda okuplja naše ljude. Sada je imala interesantno jedno veče. Hvala Mirel što si tu. Takođe se nalaziš ovde u knjizi. Vidjet ćeš što je, ja sam stavila i neke aktualne fotografije, jer smatram da su ovo naši tragovi koji će ostati do nekog vremena kada budemo dobili neko drugo izdanje ili će se neko drugi pozabaviti time. Ovo je jedan događaj zabeležen kada smo na godišnjicu smrti Vuka Stefanovića Karadžića doneli cveće, položili i o tome razgovarali. Tu je i moja Nataša Bajković, koja inače vodi udruženje Fokus, koja je književnica, moja dobra prijateljica, saradnica. I Nataša, hvala ti mnogo što podržavaš sve aktivnosti, što si uvek prisutna, što imaš i volje i vremena da propratiš sve, jer nije jednostavno pored mnogih obaveza, recimo meni konkretno, da stignem svuda, ali zato ti ideš i ja vidim to preko društvenih mreža, ne znači da ne podržavam, ali prosto po neki put je to i fizički nemoguće propratiti. Znači imamo misiju EPS-a, naravno imamo njegovu ekscelenciju, profesora doktora Žarka Obradovića, to je bilo isto na otvaranju izložbe o Mini Karadžić, on je zauzet i dobila sam mail, pošto je bio na jednom službenom putu, na Kipru je bila konferencija, Bojana vi znate, dobila sam to od njega, večera se vraća, tako da je on uvek na svim skoro kulturnim manifestacijama, što je meni izuzetno drago, jer i to pokazuje da su programi kojima se bavimo zanimljivi i našim predstavnicima, a mi jedni bez drugih ne možemo i nama je ta podrška od strane države vrlo značajna, naravno i od svakog pojedinca koji gradi ovu državu i u njoj živi. Mi ovdje imamo kuće u kojima su živjeli srpski velikani, kao što je recimo kuća Ruđera Boškovića, koji znamo da je bio sveštenik, matematičar, fizičar, astronom, filozof i tako dalje. On je prvi put došao u Beč 1756. godine. Znači ovdje imamo spomen ploču na toj kući gde smo stavili i na nemačkom i na našem jeziku. Naravno, vrlo je značajno da se ta spomen ploča obiđe. Pre toga, naravno, je Srpska pravoslavna crkva, jer posle države dolazi crkva kao mesto koje nas objedinjuje, kao duhovno stecište našeg srpskog naroda, jer crkva, čini mi se, s obzirom da dugi niz godina postoji, je hram ne samo naših verskih i duhovnih nastojanja, već i stecište i svih naših patnji, naših strahova, naših neotuđenih misli, ali i naše borbe i jedna nada za sve nas koji postojimo, da verujemo
u nešto bolje, da verujemo u bolje sutra. Na samoj zgradi Hrama Svetog Save, koji je u 3. Bečkom okrugu, se nalazi spomen ploča Savi Brklju. Ova ploča je pre par godina postavljena i veoma je značajno reći da je Sava Brkalj, znamo, učitelj, monah, filolog. Tu inicijativu je podržao Institut za slavistiku Srpskog univerziteta, kao i Srpska akademija nauka i umetnosti, Ministarstvo kulture i tako dalje. Ja sam bila na postavljanju te ploče, tada je bila i jedna, da kažemo, gospođa koja po toj familijarnoj liniji, gospođa Ljubica Brkalj, koja je potopkinja čuvenog srpskog književnika i reformatora jezika, a on znamo da je postavio temelje Vukovoj reformi. Važno je reći da pravoslavni vernici su u Beču od 1726. godine i tada su koristili grčku parohiju, međutim, oko sredine 19. veka Srbi su krenuli osnivanje sopstvene parohije pod vodstvom krunskog odbornika doktora Georgija Stojakovića, a tada je austrijski car Franjo Josif dozvolio na zahtev patrijarha srpskog u Sremskim Karlovcima Josipa Rajačića i osnivanje parohije i prikupljanje priloga. Taj sastanak je održan u novembru 1860. godine i do 1886. prikupljen je iznos od 80.000, govorimo o forintima. Od te celokupne sume 80% su poklonili Srbi, dok su 20% parohiji poklonili ostali stanovnici Austro-Ugarske monarhije, čiji su prilozi upisani u Zlatnu knjigu Srpske pravoslavne parohije u Beču. Ta Zlatna knjiga se nalazi u eparhijskom domu na 4. spratu. Mi smo baš nedavno imali i realizaciju projekta Putliče ćirilica u hramu Svetog Save, dakle u eparhijskom domu, i drago mi je da naše društvo sarađuje sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Mi imamo još 4 hrama u Beču i dosta je važno reći da su puni, da su posećeni. Imamo u 16. u Neulergenfelder Strasse 47, gde je naš veliki humanista i donator, gospodin Milo Nikolić, koji je ovde prisutan, mnogo učinio da ovaj hram izgleda onako kako izgleda sada, uložio i u grejanje, u sve ono što je mogao, i zaista to su velike stvari pojedinaca koji čine mnogo, jer ako pogledamo, uvek su pojedinci vukli napred i nikad nismo čekali da nam neko kaže ti to moraš. Ne, osetili smo potrebu, jer mi ništa ne moramo, mora samo da se umre. Zajedno sa gospođom Nadom, koja je vodila i kolo srpskih sestara, i zaista imamo divne ljude koji mnogo pomažu i crkvi i svima nama ovde koji radimo i stvaramo. Imamo i hram Vaskrsenja Hristovo, imamo i 4. hram Akatista Presvete Bogorodice u 12. Bečkom okrugu, koji smo dobili od katolika i preuzeli smo tu katoličku župsku crkvu. I onda naravno dolaze i kuće srpskih velikana, ali mi imamo ovde i jednog divnog gospodina koji je došao s mojom koleginicom Svetanom Mecanović, gospodin koji radi stalno i koji verovatno ima mnogo više informacije o našoj crkvi i o svemu. Ja se iskreno nadam da ćete pogledati ovu našu knjigu i dati nam možda i neke instrukcije i tako dalje. Mi smo ovde pokušali da navedemo uz kratka objašnjenja, ali najverovatnije o samoj crkvi može mnogo toga da se govori. I hvala što ste došli večeras, drago mi je da vas vidim. Onda imamo spomen ploču Dositeja Obradovića. Znamo da je on bio naš prvi ministar prosvete i on je boravio u Beču. To je adresa u Štajerhof broj 3 u prvom becirku. Imamo spomen ploču koja je ovde prikazana. Vrlo je važno reći da Dositej je uvek govorio knjige braćo moje, knjige, a ne zvona i praporce. Međutim, čujemo ovih dana, kažu iz izdavačke kuće
u Oxfordu da je najviše korišćena reč truljenje mozga. Pitamo se da li je ta industrijska revolucija i sve ovo što doživljavamo u vreme pojavljivanja robotike i svega dovelo do toga da su naše osnovne kognitivne sposobnosti na neki način ugrožene, ali ja bih rekla da uz pravilno korišćenje savremene tehnologije koja ima mnogo prednosti i kombinaciju sa knjigama mi možemo mnogo toga da postignemo, jer isključivanje jednog ili drugog ne bi nas daleko odvelo. Jer tek čovjek kad čita knjigu, dobro večer, izvolite. Ne, niste zakasnili, evo samo stolice možete, evo donećemo. Jer tek kada čitamo knjige, kaže, dok čitamo knjige vidimo koliko su nam knjige potrebne. Takođe neko reče, nećemo se lako ratosiljati knjiga. I ja mogu da kažem, s obzirom da sam objavljivala i online knjige, da je ipak najbolje